Ibyaro bitano ebiro mu Bugarama, Kakindo, Bwera hamwe n'ebindi noho enjura y'umuyaga n'orubare cwekerize bihingwa omuri entoke, muhogo hamwe n'eyindi misiri. Orubare nahate shaheji nguru kurga kuhwerera yaija n'orubare n'ihunga yatwara enju yanje hati ndya heru tinyina hindi. Ombyare ebi amakagaruka 500 okurugirira abebembezi nigo gatirwe kigwereza eki kandi bashaba government okubakwatiraho. Twaza omusere ya Bugarama afireyo entoke afayo muhogo agaraka afayo kanise emwe yabikirize. Just nentasi y'abana y'ebisomero school fees twentuziho umwani kutirwa rubare gwana gwaragaraka ntishaka bimunonga. Ibintu by'abandi fire ni byingi kandi abo makagaferirwe ngabasa kuba maka bitano mu kagona. Tenko manya government ejya kwasa kutera ubyambe nkobwo kabasa kubaho kandi kasomesa nabana. Ofisi y'omnyishengero mchara Jennifer Muhesi yahiko mucweke kisisikariro ebintu byabo okumuruza abatura. Na bashaba ngu yatandike eki naza kukwatanisa n'abebembezi batahibe na mnonga nkaha district bahandicho mu government kirebuke ngo hargayo ebyo kurya byakubasha kuyamba abantu abakirwe weji ombiro byebe biturhuntuhinga kubashyira. Abatura bashabo kwinjira mu kurinda byo bahangwa okurwanise bigwerereza nkebi. Abo kuba kwakuba harho emiti hijo muyaga emiteji nebasa kucendeza speed yabo. Abantu turukubi nishaheji amakaga abantu gagenzere amatungo gamwe nangwa echo murunjo musere yanje tine mbuze fire konka ibe yaza kufa twagihembera umururo yakira. Gasha kwa Timothy Mushabe.